Whaafafonga I talafonga le 2AP ilunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai ilunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP. Talo falava usi mai alau whaafofonga I talafoa lau le iti o le si ufofonga o Samoa, le 2AP. O le tūlai mai peo whaalawelawe ea awhiai pasi la upasese, e pei ona mōli mawina I le whaai ungo le vaiaso, ma le amatanga o le nei vaiaso, ua sauno menino ai le komisina o leo ma whale pui pui a au apa au longo I Tino Filipo, I le mafua anga e tutupu ai a whaalawelawe, pei ona wha mawina mai I si tausanga ua mawai. So nela ngai I kiro I pūrangare I le pūrai mai peo whaulawe kawa o masia ki whale le I aso uma aso kai kasi aile I amakalianga ruenga o le aso ma le aso. Na ia tā ua foi, o le tūlanga le e te tau ona sila iai I la atou ia e whaafoeina pasi, ma tangata e ona pasi la upasese. Ia mauti noa le whaatino o siake o taawale ia so uma a o lei a matali a ngaluenga o le aso. O le fausi e ina o se whale a onga le lei e a oa o ina I alo ma whanau I le to mai whaafo mai, o le fautuanga le ale komiti o le vaenga tau wawhia loai I le Universite a au o Samoa. I le tali ale malo na whaailoai ele ministam ta ngaluenga o a onga ta alonga manganu u ya se ula Ioane tua au. I le taiminei o le ua whaanga solo le poloketi o loo whaatupeina ele malo o Iapani. I le anganga autu ina ia fausia se whale fonga whale tolu e whaamautu waia o onga whaafo mai I totonu o le universite. Ua whaailoa foi o loo iaile sao whainga whaale soifua malo loina o se potu ea oa o inai le tomai whaatausi mai ai maise o se potu tusi e sa ili ai le tō wha maleuta ale aua o onga mo le awa o ina o I lātou. O iei whailale manatu e whatuina le nei whale I le o ngā tutonu le papa I ngala ngala. Ona o si vai ti iti le iei le a onga le teimi nei. Ia ua manatu fo I le ofisa o soifua malolo ina. E iei fo I sa lātou fuafuanga e whaonga iei le o ngā ele. Le minista wa onga ta alonga manganu o se ula Ioane tua au. Ua mai a whaata o tole luas furu eka I sale lolonga mo le whale mai au tū I sa la whai. Ua whaailoa ele ministar so I fua malolo ina. Ia valasi lua pito whanua to o ngamanga ta fito sele sele. Ina ia vave o na amata te wina le whanua. Langa o tua sivi, wa ia whainga. O tele na afia le ele o lo tuwai I meo. O le ngalu I le suinga o le tau le nevai tau. Ai maise ua amata fo ina pumo mo. Ia ua ai au tonu o le. O lea ua uma na iei sailinga mai ua whata auto fo I sailinga. Mo se tupe e ono fausi ai le tato whalmai tele lea I sa longa. Valasi lua pito whanua to o ngamanga ta fito sele sele, minista ta ngaluenga o le soifua malolo ina. Ua whaailoa ni so whaafitauli o loo whea ngai male atina e tautu risi le taiminei. Talu ona to e tatala malanga whaavao malo. O ia whaafitauli pei ona whaailoa ele ofisa sili ya pati vaine pe taia te vita. E iei ni so whalitale malo ua tatala I le taiminei, pe taia leo ausia le mawalunga, e tatau ona iai e talia ina ai e tangata ta whawhau mai. O nisi whalitale malo sa tatau ona ausia tūlanga e tatau ona iai, a ele io o mai le koviti. O lesi whaafitauli o le tuai ona o atu le fisosoani le malo I pisinisi, ona o le mafuanga, ele o iai ni pisinisi laisene, ona o nisi o iainga mai le ofisa o lo o whaia laisene. O leisi whaafitauli le toa telo tangata ua malanga I ngā luenga whaavaitaimi sa ngā lulue ele nei atinae. Ua whaailoa foi se tasi o whaafitauli na whaailoa ele au whaipisinisi o le taunga tā o pāsese a waalele ua tui titia ni turisi e asia le atunuu. Ai maise lava la mon le roots lea New Zealand I nei Samoa o lo taunga tā pāsese. O le mafua anga autu o le tasi o le company waalele lea e service ina. Ele o yese competition, e drive ai ia tato pāsese lalo. E moni alo ia Fiji Airways o lo fisosani tele, ia ele o tele lava sa swinga ia tato pāsese. E lua aso sa whaatino ai whaatalatala noanga ale ofiso turisi me le au whaipisinisi a tina e tau turisi
e pei ona faia I uponu masawai. Ta ua ele ofisa ele la ititi le seleni ele malo sa ave ai le fesoasoani I le atina e tauturisi. Peitai o so o se fale lava e umi ona tu e vave ona leanga ma o le tūlanga le nāna o iai e tātou fale tani malo. O lo o whaau su e ngā leo le mafuaanga na lave ai le pasila o pasese I whangaloa I le whaai unga o le vaiaso. Na whaailoa le komisina o leo fale pui ma leo le toe fuataina ia au apa au longo I tino Filipo I talafou. Paule mea le nga longo ingan kanga luenga le sko mai. O lae masaro mia e ka peo ka ofia pasing whare kung. Ia mea ngai leo mokingo o kemingi o lae whaau o susu e ngā leo pūranga nga. Na ia tā ua foi, o le pasi lea na tupu ai le wha le velave I savai o lo o masalomia o le wha le tonu o le kia, na mafu ai o na lavea I le asonga fua. E le ai nisi na ma o mawai soifua I nei wha le velave tauta avale. O tala fau nā mai lau le te o le si ufofongo o sa mua mo le nei tai au, manu ia tele fe au mga luenga o le awhia ngai ma le atunuu. Whaafafonga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino app, mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP.